big. Jadolo mar kanisa moro e gwenge ma Katuyu e boma ma Mwingi e kaunti ma Kitui orocho ratich japuonjre moro manyako ma jahigni 14 gino manie ataro mar chik. Jadolo no wachore nosebedo kariwore achiel kod japuonjre no kuom dweche moko mochweyo miyo japuonjre no ish. Kaluwore gi japuonjre no masomo e skul primar ma Katuyu, jadolo no nowuonde ni biro bedo kalamone kaka yorno mar konye timo maber e sombe. Ninatoa onyo kwa watu wa tabia kama yeye, wanjue kwamba sisi kama serikali hatuwezi tukakumbali mambo kama hayo yaendelee kwa watoto ambao ni wachanga kama hawa, kwa sababu huyo mtoto mama yake anjaolewa na ana kazi, na hii mboma pia ni mboma ambayo iko na umaskini mwingi sana, lakini pastor amechukua hiyo jukumu, amechukua advantage ya kuruin maisha ya huyo mtoto. Anjue kwamba tutafuata sheria, na kama serikali hatuongopi tutakimbizana na yeye mpaka mtoto apate haki yake, na hiyo tabia ikome kabisa. Nimekumbuka mtoto yangu iko na mimba. Nataka serikali ibebe sheria yake, bila ninaweza pata haki yangu kwa hiyo mtoto, kwa mjukuu yangu.